Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagaya. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ni pagayam Dario iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ipampanakal ko unay kadagiti gagayem ko anaayatak amang tartarabay iti daytoy a programa. High school graduateak. Nakurapay ti panagbiag mi. Tanasapa kami ang naulila iti ama. Agmay may saaklaeng nga anak. Aglaklako ni nanang ko iti nateng iti palengke. Agbilbilagak met iti irik ken mais. Ipagarup ko nga awan serbi ti biag kanyak. Isu aminalem kami nga aginom iti arak kadagiti gagayem ko. Agingga anam-ammok ni Michelle. Bueno papagayam, hintay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Dario. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dario, naibuson da ito'y arak. Agawid tayo. Kanya nga gamit. Mapanak pa'y gumatang. Sige man nga road. Mabit lang Urain dak. Nayunan mo't ati pulutan. Uwan ka di. Sakti maka mo. Sige. Luwadam ang mga numatumba ka. Manang Luisa. Gumatang man iti arak. Anya manang, agkatawan ng talaang mata. Ha? Aya, ay kunak man no, manang ka. Hindi ka ba't lamang awin. Si kamat. Hindi ka ko silap. Ikan na kun. Inom ka lang nga inom. Kayat mo ka diti agsakit. Di mo kahit ngagsakita, talav na. Nagpuskul mo tanday tarupam anang ibagay ti dayta. Kunam siguro ajak amo akras na kanya. Saan Luisa, alak man di tolbag ti boarding ko. Mabit lang ang Michelle. Michelle, siyak ni Dario. Daytan niya tulbag. Thank you. Nagpintas Kolehyala daytan niya. Ano ko man, kolehyala? Pagan ano namat nga itikaskan ka. Ay, nagselos ka manan. Dayto yan di arak mo. Nagadudlakit din ti bagbagam. Oh, Michelle, ayat ko. Sikat inspirasyon ko iti biyag. Kaano nga ta amatagikwak ti ayat mo. Biyag ko. Kasano? Mayat mo't lang ti danyo ko. Michelle. Asino day ta, Michelle? Jay borders di tadak kalabalay, Tangay kanayon ko apadpadaanan no aguray iti jeep iti kalsada. Jay siksi a babae. Makit kita magayam. Saan kan nga garapaap, Dario? Kita ampay matari tabagim ijay sarmeng. Anya? Apay mo, katao akmat. Nagpintas ni Michelle. Si Kangay. Nagtayag kang agpaiso. Nung nagngisit ka, nagkutong ka. Ha? Kas kala malnoris. Malnuris mo't nga ibagbagam mat. Guwapo kan kasla artista ti kayat ni Michelle. Saan nakaskan ka nga agbilbilag laang iti irik dito'y kalsada? Luisa, balasang ka. Mabalin ka di nga aguray iti tricycle dito'y terse na abambantayam. Wen anana, da kayo mat, ipakadayo pa'y laang. Inal daw kayo mat nga umay agururay dito'y sangwanan ti kantina. Ay, mabainak ngamin kan ka, balasang ka. Pagbainan nyo ko Akwa, may ka di nagmerienda dito'y ni Dario. Saan pa'y mat, nana? Ay, kastagayam. Ay, mapanak manen aglakaw, ijay palingkay. Ay, iso abay adaklatan jay merienda na. No umay agmerienda inton madamdama. Wen, nana. Kunam sa lang ginatang ni nanang ko dahito merienda nga intad mo kanya. Sikan samat din ang i-reserva iti dahito. Oy, saan mat Ni nanang mo tinagbayad.
Ay na, aminom nga minan, nga adda pa naggustom kanya. Tumal na ka man si Dario. Aywan gayam, adda ka din ni Michelle? Apay ko mano adda. Kurso na adda kahit. Ay na, nainlawak sa kankwanan. Adan boyfriend na. Baknang kan gwapo. Ha? Ay, anyamot tayo. Kan saan na kan tumatla ang akayat? Si ka lang aro din ti Armag. Ha? Sungbatan nagmat siguro adagusan niya. Amok tumatla ang asaan ka seryoso. Sige, nakaro din. Agyaman ng iti merienda, Manang Luisa. Nangag ko man jay drama, may papan iti barong inturturad na tinagaran, nga uray may sala nga marigrigat. Kat, kasta mo ti arami daw? Wala, iturturad ko man ti agaram ka ni Michelle. Nungay basta din na ka. Makamuditan. Padaasak lang barang sungbatan na. Nang bagal daw mo, Michelle. Umayak ko magpasyar dita boarding mo no rabi. Tapay. Umayak agaram. Anya, nagpuskol matan tarupam. Dakas ka din no agayatak itikaskan ka. Dakas, kan ibagakan no agaram ka, saan mo nga ituloy? Ay, nabastudak pare. Kunak tumat kan ka. Intuloy mo pa lang amin. Aginom talangan. Una, Bad trip ti kastoy abiyag. Arak pa man, Luisa. Nabartag kan Dario, uston. Sa anak ka na bartek. Saan kan nga ikan? Agawid kan. Sige ka, dimit. Sige na. Kahit ko pa iti aginom. Saan ka nga rodon nga ikan? Sige. No di nakikan, Jack pumanaw dito Bantayan kan. No di nakikan iti. Ara! Agyaman akbalasang ko. Tanayawid mo dito'y balay ni Dario. Tinulungan nakjagayem ko nana. Inlugan mi iti tricycle. Ay, itaman pa'y anagbartak iti kasto ito'y anak ko. Nabasted sa kanong amin. Sino nga min ay ati ararmen na. Ni Michelle nana. Diyan napintas a border da di tadakkel abalay. Ay, unay kat nga menan. Taday jay pa'y matiin aram na. Di pa'y lasi ka. Ha? Ay na, bagay kayo kan ni Dario nga anak ko. Balasang ko. Da kayo kumatiag katuluyan. Anang. Nakariing kamot gaya man. Ay, aldawan. Kasanaw jay trabaho. Sana kon ngagbilag iti Eric. Nauma akon. Ay, anya nga ruti kayat mo nga aramidan. Tulungan nak ngaglakaw. Nanang, ag-eskwela ko mauray, short course lang. Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka dayta. Tulungan dakman. Tano makalpasak, agabrudak. Ay, nasaya at ano kasta, anak ko. Tano adun tonti kwartak. Agawin ang dito Pilipinas. Taarmag man ni Michelle. Apa yung tsak matang makikita ni Dario? di mo pa'y kadiam mo, nga agis eskwela ni Dario. Kasta ka di? Inspirasyon na ni Michelle. Agabroad ka no. Nasayaat Bay amjay gayam ko. Barang adda swerte nang agpaiso. Ket isudan ka ni Michelle ti agkatuluyan. Ay, makapamismat ni Dario. No kasta nga ang angawan nak. Sabalin sanday ta Ibagaman kan kwa na. No agkita kayo. Pakumustaam. Nana, kumusta kayon? Nay, si kamot gayang balasang ko. Wan nana. Kunak no dida kon mabigbig. Ay, kasano? Kat mano abulan asaan ta nagkit-kita. Makatawan samat, nana. Ay, un kayam. Kumusta nga ni Dario? Ay, di mo pa'y ayan na damag. Addan, ija abroad. Intuloy na gayam ti panag-abroad na, nana. Ay, wen imutangak pa'y tapno maka-abroad. Kat, si Kangay.
Aglaklako ka pa lang ijay kantina. Wan anana. An-anusak ijay. Ay, bayam balasan ko. No umawag ni Dario, ikumusta ka kankwana? Dario? Oh, apay, Lloyd. Itay ka pa'y abuy-buyaan nga ag-work out dito likod ti boarding house tayo. Day off tayo. Diyak kaya ti Romar. Gastos lang, iso dito yaklatan. Sa bali at talagang tilangam. Hindi ka sangsangpet mo. Nagkutong ka. Ah, Ita, bimbis ka din ti pamagin. agyaman na katanadlaw mo dayta. Awon gayam, inggatangan ka iti kanam. Ah? Ato yo, Ah, ay, kukom dayta talaga aparakan ka na itoy. Alamon. Kastaya. Thank you Sige, aginanakan. Amangan mo't no masubra am ti ag-workout. Kaano nga nakagawid ni Dario? Jak amuman. Malpasan ti kontrata na kat. Amom ti panaglipas ti kontrata na. Wan amok to pa'y ti birthday na. Bayam, Luisa. Taintun sumangpot. Ibagak akailiw mo. Nakaturo ka ni Dario. Nagguwapo talaga. Lloyd, anya ti araramidom dito silid ko. Dario, jakon malapdan tirik nakparakan ka. Di ko masilig ka. Pumanaw ka dito Talaga apod no ti atap ko abakla ka. Pangasim, tadi na pulpulong. Please, Dario. Di ka masilig kanyak. Total, dandani ka nag-awit di Pilipinas. Pakawanin na kon. Kandi na kon ipulpulong. Kaslasan as ka day ta, Dario. Sa bali mo't tilangam. Si kakit di man. Siyak da ito Kaslatimayag ka ngamin. Kung saan kan anang isit. Uy, di nakman ang awon iti kasta. Adong ti kwarta man niya. Ito adamot basit. Ikalay samon ni Michelle. Ha? Apay anag katawa ka. Ay, kasla nalipatak mo ta ni Michelle. Ay, huwag gayam, Pards. Ni Luisa, kumusta? Hun gayam. Ada na ibaga na kanyak idi. Anya dito? Mamimiss na ka kano. Anya? Iso nga inkan armon. Amangan no iso ti kagasat mo. Ha? Inkan. Tapanag kunak. Katda kayo ti agbagay. Uy, Dario! Kumusta ka? Simangpot ka matgaya man. Wen, tinasayaat. Mangrikap ka dito istor mo. Ag-date naman. Anya? Ay sus, angawan nakman ako nakon. Saan ka talaga nagbalbaliw anya? Seryosa kitan. Kunakmatkin ka eding armon ka. Ay wan gayam. Nabayagan anak ti asawa ni Michelle. Kan awanan ti damag ko kan kuana. Iso nga rota si Kanti Armet. Tas si Kati nakauray kanya. Anya? Seryoso Luisa. Ala, mangrikap kan. Intag pasyar. Pues, no arman na, naskan nga ije balay mi. Saan ano sa dino lagitan? O sige, umayak ta marot iji balayo. Tarman ka. Ang ano ita, inta pa'y lagpasyar. Ket ije ito balayo, ti pangarmakan ka. Inaram ko nga rod ni Luisa, Mr. Lonely, kat sinumbatan nat. Ngimkit di, awan pa iti panunot mi ti agkalaysa. Tahusto ti kunana. Nasken pa'y nga obserbaran mi ti ugali ti tunggal maysa kada kami. Sakbay nga agkalaysa kami. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Dario. Agyamanak pagayama Dario iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at launay dayta nga ingkay aramidan. Obserbaran nyo anaimbag ti ugali ti tunggal maysa, tapno awan to ti ingkay pagbabawyan iti udina. Tanarigat tay agapura kayo ngagkanlaysa, ngem saan kayo matgayam ngagkaalaan iti ugali. Ano daduma, panagsina ti banag na.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni Pagayam Dario, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikkan biyag dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Teresa Calay, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Joseph Glenn Binawe, Joffer Basit, kento'y pagayam yo, Jonar Rebutazo. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.